Ndabaramukije cyane inshuti bakunzi ba siporo cyane cyane wowe unkurikira 5/5 ukurikira ibiganiro bya Arena Sport News. Arena Sport News ni igitangazamakuru cyanyu kibagezaho amakuru atandukanye, na amakuru atandukanye yo ku mugabane w'Uburayi ndetse tukanyuzamo tukazana ahangaha iwacu mu Rwanda, tutibagiye no muri Afrika muri rusange. Uyu munsi rero hari imikino itandukanye iri buze kuza kuba ikinwa ku mugabane w'Uburayi, ariko iyo ngiyo ntago turi bigarukeho cyane kubera ko dusanga twayigarutseho mu masaha ya mu gitondo. Ejo rero hari imikino itandukanye izaba ihuza ama ekipe yacu dukunda cyane. Ni umukino uzaba ku isaha y'isa 12 ku cyumweru, isaha y'isa 12 umukino ukazaba uhuza ama ekipe abiri, ekipe ya Liverpool ndetse na ekipe ya Wolverhampton Wanderers. Na ama ekipe azaba akina mu gihe ekipe ya Liverpool iri ku mwanya wa mbere n'amanota 57 igomba gukora uko ishoboye kose igatsinda umukino wayo kugira ngo ibashe kuba yakomeza gukonvenka ndetse no gushyiramo imbaraga kugira ngo ibashe kuba yakomeza kuba competitive ku gikombe. Hanyuma ekipe ya Wolverhampton ni ekipe iri ku mwanya wa 17 ikagira amanota 19, nayo ni ekipe nayo iramutse irebye nabi ishobora kuba yakwisanga yamanutse yasubiye mu cyiciro cya kabiri. Urumva ko rero muri rusange n'umukino uzaba utoroshye. Na ekipe ya Liverpool imaze guhura n'ino ekipe imikino ikabakaba muri 21, ariko muri iyo mikino yombi ekipe ya Liverpool yaje kuba itsinda imikino 16, baza kuza kuba banganya umukino umwe, ni mu gihe ekipe ya Wolverhampton Wanderers yaje kuba itsindamo umukino 4. Hanyuma turebye kuri barutayizamu ubu ngubu uwitwa Mo Salah afite ibitego 22 mu mikino 24 amaze kuba akina, akagiramo na assist 14, ngo assist ni amipira ivamo ibitego. Mu gihe uwitwa Kunya umubreziliye akaba afite ibitego 11, akaba yaratanzemo nawe assist zigera muri 4 mu mikino 23 aheruka gukina. Urebye rero muri rusange ama ekipe yombi afitemo ibibazo bigendanye n'imvune zitoroheye abatoza bombi, ariko urebye kuri Liverpool nabakongera atari cyane kubera yuko urebye abakinyi babo basa nkaho babanza mu kibuga bose barahari nta kibazo. Uwitwa Cody Gakpo niwe uri doubtful, ariko anytime ushobora no kujya kubona ukabona umutoza ashobora kuba yanamukinisha nta wamenya. Turaza kuza kuba tureba se ku munsi w'ejo ku cyumweru mu gitondo wenda mbere uko match itangira bizaba bihagaze bite. Uwitwa Tyro nawe afite ikibazo cy'imvune, ashobora kugaruka mu kwezi kwa kabiri mu mpera zako. Uwitwa Joseph Gomez nawe ari doubtful, anytime ashobora kuba yakina. Uwitwa Curtis Jones nawe afite ikibazo cy'imvune. Mu gihe turebye abakinyi bashobora kuboneka ku mukino uzabahuza n'ino Wolverhampton na Liverpool, Boubacar Traoré ashobora kuzaba aboneka. Uwitwa Mosquera nawe afite ikibazo cy'imvune yazagaruka mu kwezi kwa 8, ubwo numva shampiyona zarangiye. Muri rusange abangabo nibo bakinyi twavuga ngo ekipe ishobora kuba yakenera cyane. Hanyuma uwitwa umutoza Arne Slot arateganya ko bishobora kuba azabanzamo uwitwa Robertson muri defense, Van Dijk, Konate ndetse na Alexander Arnold. Makarista mo hagati, Gravenberch nawe akazamo hagati, Salah akazaba nawe akina ku ruhande rumwe, Szoboszlai akazaba akina ku 10, uwitwa Luis Diaz akazaba akina ku ruhande rwo hirya, mu gihe uwitwa Nunez azaba yataka ikipe yitwa Wolverhampton. Uwitwa Kunya ashobora kuzaba aca ku ruhande rwa Wolverhampton Wanderers, mu gihe uwitwa Guedes azaba ari aho ngaho nawe yataka. Sarabia ku rundi ruhande, Semedo, Andre Gomez, Atiano Noari araza kuza kuba nawe anyura kuri 3, ni mu gihe uwitwa Agbadu aza kuza kuba ari mu mutima wa defense. Uwitwa Gomez tubitse ko ino ekipe ikina abadefenseri 3 igakina abakinyi bo hagati bagera muri 4 ikatakisha abandi 3. Ngiyo ekipe rero ishobora kuzaba yitabazwa ku mukino uzaba ubahuza na ekipe ya Liverpool. Hateganyijwe rero undi mukino nawo uzaba ukurikiraho, ni umukino uzaba nyuma yuko ekipe ya Liverpool ibashije kuba yakina umukino wabo. Ni umukino uzaba uhuza ekipe ya Manchester United. Ni ekipe ya Manchester United izaba ikina na Tottenham Hotspur. Aya ma ekipe yombi, ekipe ya Manchester United iri ku mwanya wa 13, mu gihe ekipe ya Tottenham Hotspur ikaba nayo iri ku mwanya wa 14. Ekipe ya Manchester United ifite amanota 29, ekipe ya Tottenham Hotspur ikagira 27.
hanyuma turebye kuri ba rutahizamu witwa Diallo urabona ko ari usa nkaho ayoboye ubusatirizi bwa Manchester United, akaba afitemo ibitego 6 akagira assist 6, mu gihe uwitwa Maddison nawe afite ibitego 8 akagiramo assist 4 mu mikino 24 baheruka kuba bakina. Hanyuma amakipe yombi na amakipe amaze guhura imikino igera muri 32, ariko muri mikino 32 ekipe ya Manchester United yaje kuba itsindamo imikino 15. Ekipe ya Tottenham Hotspur iza kuza kuba nayo itsindamo imikino igera mu 10, ni mu gihe banganyije imikino igera muri 7. Hanyuma rero turebye ku bigendanye n'imvune, amakipe yombi afitemo imvune. Uwitwa Kobbie Mainoo ntago ahari, ni umukinnyi ubona ko yafashaga ekipe ya Manchester United cyane, azagaruka mu mpera z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se mo hagati mu kwa gatatu. Uwitwa Todd Coyle nawe ari doubtful, ashobora kuba yaza. Jones ari doubtful, ashobora kuba yaza. Martinez ashobora nayo kuba agaruka umwaka utaha. Uwitwa Luke Shaw ntawe uhari, uwitwa Mason Mount nawe ntawe uhari. Ni mu gihe ekipe ya Tottenham Hotspur uwitwa Johnson ntago ahari, uwitwa Destin ntawe ahari. James Maddison ari doubtful, uwitwa Timo Werner nawe afite ikibazo cy'imvune ntawe uhari. Uwitwa Christian Romero ntawe uhari, uwitwa Mick van de Ven ntawe uhari, uwitwa Richarlison nawe ntawe uhari. Dominic Solanke nawe ntawe uhari. Ubwo rero muri rusange ni amakipe ashobora kuza akinisha abakinnyi bahagaze batya. Uwitwa Mazraoui kuri 3 azaba akinira ekipe ya Manchester United atagize igihinduka. Uwitwa Maguire nawe arahabaye, agomba kuba nawe akina no mukino, mu gihe uwitwa Onana nawe azaba ari mu izamu. Yoro aca ku rundi ruhande. Dorgu umukinnyi mushyashya azaba nawe agerageza gutanga umusaruro kuri ekipe ya Manchester United kugira ngo babe bashaka amanota 3. Hanyuma uwitwa Ugarte azaba arimo hagati. Fernandes, Dalo nawe arahari. Garnacho aca ku ruhande rumwe. Zirkiz yataka. Amadi nawe aca ku rundi ruhande, mu gihe ekipe ya Tottenham Hotspur uwitwa Tel nyuma yo kuva muri ekipe ya Bayern Munich nawe azaba aca ku ruhande rumwe. Kulusevski nawe aca ku rundi ruhande. Son yataka izamu. Belgaval nawe kina ku 10 yataka. Bisuma, uwitwa Bentancur, Gray, Danson, Poro ndetse na Spence, abo ngabo nibo bakinnyi bashobora kuzaba bifashishwa muri ekipe ya Tottenham Hotspur, tutibagiwe uwitwa Vicario. Hanyuma rero ni umukino bazaba bakina aya makipe ufite ikintu kinini cyane usobanuye ku bigendanye no kuba bazamuka ku rutonde rwa shampiyona. Ni ekipe nk'uko nabibabwiye zirutanwaho amanota 2 yonyine. Ekipe ya Tottenham iramuka itsinze no mukino izahita izamukaho gatoya, yizere ko byibuze ushaka kuba yajya ku mwanya wa 12 cyangwa se wagumye ku mwanya wa 13, mu gihe mu gihe Manchester United nayo izatsinda umukino nayo izaba yizeye kuba yazamuka, bakareba ko byibuze bagerageza kuba bashakisha uburyo bazakina Europa League ino season ntibapfire ubusa, kubera kubona yuko na ekipe ya Manchester United iri kugenda isubira inyuma umunsi ku wundi. Tudatinze rero katurebere hamwe andi makuru ari kuvugwa ku mugabane w'Uburayi muri Bundesliga. La Liga shampiyona nayo izaba ikomeza ku munsi wa 24. Na ekipe ya Real Madrid izaba ijya gusura Osasuna. Ni ekipe ya Osasuna iri ku mwanya wa 9, mu gihe ekipe ya Real Madrid iri ku mwanya wa 1. Ekipe ya Osasuna izaramuka igerageje gukora uko ishoboye igatakaza, ikabasha kuba yatuma Real Madrid itakaza amanota yayo, ikabasha kuba yatsinda. Izaba nayo irimo iragerageza kubona amahirwe ashobora kuba yazatuma ikina imikino ya Europa League umwaka utaha. Ni mu gihe ekipe ya Real Madrid nayo igomba gukora ibishoboka kugira ngo itsinde, yizere neza yuko ikomeza kuba ekipe iri gushaka igikombe cya shampiyona ya Espagne. Ni ekipe ya Real Madrid ifite amanota 50, ikaba ikurikiwe na Atletico Madrid nyuma yo kunganya, ikaba ikurikiwe nayo ifite amanota 49, mu gihe ekipe ya Barcelona nayo iri inyuma aho ngaho n'amanota 48. N'ama ekipe ubona ko arimo aragenda kubana cyane, mu gihe Atletico Club nayo ifite amanota 48, ikaba naho iri inyuma aho ngaho ku mwanya wa 5. Villarreal n'amanota 40. Urumva ko ntago ari amanota menshi cyane arimo hagati ya Villarreal ndetse na ekipe ya mbere. Ni ama ekipe agomba kuba ahana akazi gafatika. Hanyuma aya makipe yombi rero mu mikino amaze kuba akina imikino ikabakaba muri 24. Ekipe ya Real Madrid yabashe kuba itsindamo imikino 18 yabahuje, mu gihe babashe kuba banganyamo imikino 5. Ekipe ya Osasuna iza kuza gutsindamo umukino umwe.
turebye ubusatirizi bwabo rero uwitwa Kylian Mbappe afite ibitego bijya muri 16, mu gihe uwitwa Budimir nawe afite ibitego 12 akagira assist imwe, mu gihe Kylian Mbappe afite assist ebyiri mu mikino 21 amaze kubakina, mu gihe uno rutahizamu wundi we imikino yose uko yakabaye yabashije kuba yikina. Ubwo rero tugiye kureba abakinnyi bashobora kuzaba babanza muri iki kibuga. Uwitwa Kylian Mbappe hatagize igihinduka azaba yifashwa kuri rutahizamu Jude Bellingham kuri nimero 10 yataka nawe. Uwitwa Diaz aca ku ruhande rumwe, Modric agazamo hagati ndetse na Kamavinga. Uwitwa Vinicius nawe akazaba nawe aca ku rundi ruhande, Garcia aca kuri nyura kuri gatatu. Asensio azaba akina umutima wa defense n'uwitwa Chouameni ndetse n'uwitwa Valverde naca ku rundi ruhande. Mu gihe ino ekipe nk'uko nabivuze uwitwa Budir azaba yataka, Oroz yataka, Zaragoza aca ku rundi ruhande, hanyuma Toro aca ku rundi ruhande, Garcia, Areso, Catena, Harando, Cruz. Hanyuma mu yandi makuru agendanye n'imvune uwitwa Antonio Rudiger ashobora kuba yagaruka kuri uyu mukino hatagize igishobora kuba cyahinduka. Uwitwa Dani Carvajal ntawe uhari, azagaruka umwaka utaha, shampiyona umwaka utaha nibwo azagaruka. Uwitwa David Alaba nawe ari doubtful, ashobora kuba yagaruka kuri uyu mukino hatagize igihinduka cyangwa se umutoza akaba yafata icyemezo akamureka n'ubundi agakomeza akaruhuka. Hanyuma Eder Militao ntawe uhari, azagaruka nawe mu shampiyona umwaka utaha. Uwitwa Lucas Vazquez nawe ari doubtful, anytime nawe ashobora kuba yagaruka. Hanyuma rero ekipe ya Atletico Madrid nayo izaba ikina umukino wayo ikina na Celta Vigo. Ni ama ekipe azaba akina ku isaha y'isa 3 zo ku mugoroba. Ni ama ekipe yombi amaze guhura. Ekipe ya Atletico Madrid yabashije kuba itsinda imikino 19, baza kuza kuba banganyamo imikino 5, mu gihe Celta Vigo yabashije kuba itsindamo imikino 4. Ni ama ekipe afite ba rutahizamu uwitwa Griezmann afite ibitego 8 kugeza isaha mu mikino 23 amaze kuba akina, ndetse agatangamo n'imipira 4 yavuyemo ibitego. Ni mu gihe uwitwa Aspas yabashije kuba atsinda ibitego 6 nawe mu mikino 16 yabashije kuba akina, ndetse atangamo assist 3. Ni ama ekipe yombi rero ubona yuko nayo azaba atanga akazi katoroshye, kubera ko Atletico Madrid igomba gukomeza gusunika kugira ngo yizere neza yuko mu gihe ekipe ya Real Madrid yaba yatakaje, Atletico Madrid yaba nayo ikomeza ifatiraho kugira ngo irebe yuko nayo yaba yakwegukana igikombe cya shampiyona, kuko birashoboka cyane. Ekipe ya Celta Vigo ku mwanya wa 13 nayo n'amanota 28 iragerageza kugira ngo irebe ko nayo yazamuka byibuze ijye muri 3 za mbere, nubwo ari urugamba twavuga ko rutoroshye. Ni mu gihe ekipe ya Bayern Munich ya Barcelona, ekipe ya Barcelona izaba nayo yakira Rayo Vallecano. Ni ekipe ya Rayo Vallecano imaze gukina imikino itandukanye igera muri 10-20 bahuye n'ino ekipe ya Rayo Vallecano. Ekipe ya Rayo Vallecano yabashije kuba itsindwa imikino 15, ekipe ya Barcelona iza kuza kuba itsinda nayo imikino 3 banganyamo imikino 2. Kuri tugendeye kuri ba rutahizamu wa Barcelona afite ibitego 19, nta wundi ni Lewandowski, mu gihe uyu mugabo wundi wa Celta Vigo wa Rayo Vallecano afitemo ibitego 4 amaze gutsinda ndetse na assist 3. Urumva ko ekipe ya Barcelona ntago ihagarikwa, irakomeza gukora uko bishoboka kose kugira ngo irebe yuko yaba umukandida wo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona. Hanyuma rero ku bakinnyi bashobora kuba babanzamo muri ekipe ya Barcelona hatagize igihinduka, ekipe ya Barcelona ishobora kuzaba ikinisha Gavi, gakinisha Yamal, gakinisha Rafinha nk'ibisanzwe, gakinisha Lewandowski kuri attaque, gakinisha Pedri, De Jong akazamo hagati, Balde akazamo nawe ku ruhande, Martinez, Araujo, ariko sinzi Araujo ashobora kuba afitemo akantu k'akavune, tuzaba tureba koma bizagenda. Uwitwa Kunde nawe akazaba ari mu kibuga hatagize igihinduka, hanyuma Szczesny nawe mwizamu. Hanyuma rero hateganyijwe undi mukino nanone uzaba ukomeye cyane uzahuza ekipe ya mukino uzaba uhuza ekipe ya Bayer Leverkusen ndetse na ekipe ya Bayern Munich. Umukino uzaba ejo mu masaha y'isa 3. Ni umukino amakipe yombi azaba ahuramo. Rutahizamu ko bahagaze. Uwitwa Harry Kane afite ibitego 21 kugeza iyi saha mu mikino 19 amaze kubakina. Ni mu gihe uwitwa Schick Umudage, amazina y'Abadage aragoranye, Patrick Schick afite ibitego 14 akaba nta assist afite, mu gihe Harry Kane afite 6 mu mikino 18 amaze kuba akina.
ni amakino rero amakipe yombi ashobora kuba abanzamo. Uwitwa turebye kuri Bayern Munich, Kane ashobora kuzaba abanza mu kibuga yatakira ikipe ya Bayern Munich, hanyuma witwa Muslera akazaba nawe akina ku 10, Coman nawe aca ku ruhande rumwe, mu gihe witwa Olise nawe azaba aca ku rundi ruhande, hanyuma Kimishi na Pavlovic bazaba bakinamo hagati, Guerreiro aca ku ruhande rumwe, Kim uwitwa Upamecano nawe azaba akina mu mutima wa defense, hanyuma mu izamu ni Emmanuel Neuer nta gihindutse. Hanyuma mu gihe ekipe ya Bayer Leverkusen izabikinisha Boniface yataka Umunyanigeriya, hanyuma uwitwa Wits nawe aca ku ruhande rumwe, Frimpong nawe azaba yataka uwitwa Saka mo hagati, Andrich nawe aho ngaho hagati, uwitwa Grimaldo nawe azaba aca ku rundi ruhande, uwitwa Ta mu mutima wa defense, Tamsoba mu mutima wa defense, Makiele nawe ku ruhande rw'iburyo, mu gihe mu izamu hazaba harimo naho uwitwa Lucas Umunyafinlande nawe azaba afatira ikipe ya Bayer Leverkusen. Nawe n'umukino uzaba utoroshye, n'umukino uzaba usobanuye ibintu byinshi ku gikombe cya shampiyona y'igihugu cy'Ubudage. Ni amakipe yombi rero amaze gukina imikino ijya muri 33, mu gihe ekipe ya Bayern Munich yabashije kubitsinda imikino 17, hanyuma ekipe ya Bayer Leverkusen iza kuza kubitsindamo imikino 8, mu gihe banganyijemo imikino igera muri 8. Hanyuma na amakipe yombi, ekipe ya Bayern Munich mu mikino 21 amaze kuba bakina ifite amanota 58, ikaba iri ku mwanya wa mbere, mu gihe ekipe ya Bayer Leverkusen ikaba iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 46. Urumva ko na amakipe yombi uko ari abiri arimo arakubana kugira ngo barebe yuko imwe muri zo ishobora kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona y'Ubudage. Ngayo nguko rero, reka dutegereze turebe se bizaba bigenda bite nyuma y'umukino. Ubwo ngubwo tuzatugaruka turebera hamwe ubusesenguzi butandukanye ku ma ekipe yacu uko azaba yitwaye muri ino weekend. Hanyuma rero ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe kuri Arena Sport News, urakoze cyane rwose gukomeza gutera inkunga ibiganiro byacu. Amakuru nk'aya ngaya nakagaruka rero, ndetse nawe utarakora subscribe wareba nawe ukuntu wakanda aho ngaho, ndetse ukanafungura inzogera kugira ngo amakuru nk'aya ngaya yose, amakuru ya siporo ndetse n'ibindi bitandukanye biri kuvugwa mu isi y'umupira w'amaguru yose ujye ubasha kuyabona 5 kuri 5. Wakoze cyane rero twabanye kuva dutangira ikiganiro kugeza dushoje. Amakuru nk'aya ngaya nakagaruka. Ciao ciao.